amahoro y'Imana wubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombarizo AMTV show ndetse na Gasabo News 24 ngo ikaze muri gahunda yacu y'amakuru. Gusa ni buri mushya hano nagushikeza gukora subscribe cyangwa se sabone kugira ngo ujye mu mbere y'urwo n'amakuru n'ibiganiro tugutegurira umunsi ku wundi. Nimba kunze ibiganiro byacu ubisharinge bigire kuri hashoboka, kanda like ndetse unadusangiza igitekerezo cyawe aho hasi unyuze muri section ya comments. Mujye kubana muri amakuru twa Etienne Besa dufatane ikiganza nkwerekeze mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyuma yuko hari amakuru yatangajwe ko AFC M23 yakuye intumwa zayo zari i Qatar muri Doha mu biganiro byari bizihuje n'intumwa za leta y'Kinshasa. Nta ruhande ruragaragaza ibyavuye muri biganiro, gusa impande ruhande rwa AFC M23 bagaragaje ko bamaze gukura intumwa zabo zari muri Qatar mu cyo gihugu ngo zigaruke mu bice AFC M23 yigaruriye cyangwa se igenzura bya Goma na Bukavu. Ngira ngo amakuru tugezeho nuko abamayimayi ba Yakutumba hari ibuvira basizoye bariye Karungu. Shokoze ngo bariye Karungu mu buhe buryo aba Yakutumba batangaje intambara yeruye kuri Kabila ndetse na M23 hano muri Kivu y'Amajyepfo. Bavuga ko umuriro ugiye kwaka, bajye kwatsa umuriro hano muri Kivu y'Amajyepfo mu birindiro byose AFC M23 yigaruriye ndetse mu bice wahoze ari president akaba n'umusenateri w'igihe Joseph Kabila herereyemo. Iyi nkuru ruturuka hariya mu majyepfo ya Kivu ahitwa Uvira. Iravuga ko hari umugabo udasanzwe uje gukuraho cyangwa se uje gusubiza inyuma AFC M23 ndetse akanasenya witwa Kabila Kabange uyohoze ari president wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Niwe wayoboye iki gihugu imyaka igera kuri 18 ndetse yanaciye agahego cyangwa se yesheje agahego kuko ari we president waherekanyije ubuyobozi mu mahoro nta maraso amenetse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo rero nta wundi twa general wa Mayimayi yitwa William Amuri Yakutumba. Uyu ngo avuga ko azanye strategy cyangwa se imigambi mishya. Ni imigambi rero igambije kuza gusenya Kabila ndetse ngo na Sefra cyangwa se abavandimwe abo aribo M23 AFC. Ibi rero yabitangarije mu nama yahurije bamwe mu ba ofisiye batandukanye abashinzwe umutekano mu bice bya Uvira. Baho rero hano mu mujyi wa Uvira ndetse bagira ibyo baganira bitandukanye. Njya ngo mu ijambo uyu William Amuri Yakutumba gisheje kuba sirikare bagenzi cyangwa se ba Mayimayi bagenzi be batandukanye mu bice, yabanje gutaka cyangwa se kuvuga imyato President Felix Tshisekedi. Avuga ko mu byukuri Felix Tshisekedi Chilombo niwe meilleur patriote wa Kongo. Mu byukuri avuga ko ari we umuntu mwiza ukunda Kongo kurusha abandi bose. Gusa byaje guhumira kumira rubwo yageraga kuri Joseph Kabila. Uyu nguyu bivuga ko n'ubu ngubu ari mu mujyi wa Goma mu bice genzurwa n'abarwanyi cyangwa se n'abatavuga n'umutegetsi bw'Kinshasa aribo AFC M23. Ageze kuri Joseph Kabila avuze ko mu by'ukuri Joseph Kabila ari umwanzi ukomeye, umwanzi ruharwa wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse yemeza ko wazalendo biteguye cyangwa se bari prêt kuba bamusenya. Mu bindi uyu muyobozi cyangwa se uyu mugenerali wa Mayimayi Yakutumba yashinje Kabila ko mu by'ukuri mu gihe yari ku butegetsi nta munyarwanda n'umwigeze ufungwa kandi barakoraga ibyaha bitandukanye birimo kwica abaturage b'Abanyekongo ndetse n'ibyaha bitandukanye byo kwiba umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Njyango tudatinze cyane ka twumva ikiganiro cy'uyu mu general wa Mayimayi Yakutumba twa William Amuri Yakutumba mu burakari bukomeye cyane. Njyango nagejeje kumusubiramo nsobanura amagambo avuga mu Giswahili wumve umujinya arafite n'uburyo ki yagaragaje ko bo kuba batari mu biganiro cyangwa se batarahamwe kugira ngo bajye mu biganiro by'idoha muri Qatar byabihuje uruhande rwa AFC M23 ndetse n'ubutegetsi bw'Kinshasa.
bivuze ngo bijyanye n'intambara muri Kongo bo baracyari mu ntambara, bari tayari biteguye kurasa ndetse no kurwana na AFC M23 ndetse bakanasenya witwa Kabila Kabango yoboye iki gihugu. Reka tuvye ikiganiro. Yenye Tshisekedi anakumbana nayo leo. Arme hawezi kufika arme. Fala probleme yenye Tshisekedi anakumbana nayo leo. Ikintu Perezida Tshisekedi ari kurwana cyo muri uyu munsi ni ikibazo cy'ingabo. Arme hawezi kufika hata yuko chef de l'etat. Kufika tu na kufukuza watu yote tu limoya hivi. Unajikrea ntabwo ushobora kuza ngo itibirukana abantu bose abayobozi ba leta bose rimwe ngo itibirukanire icyarimwe. Problem. Na ndio maana alikamata temps. Wakati ya Joseph Kabila niyo mpamvu Perezida Tshisekedi we yafashe umwanya dore ko mu gihe cya Perezida Kabila utasikia kama Mututsi alingia mu boloko kule. Ntiwigeze wumva umututsi ngo yinjiye muri gereza. Lakini leo tuko nasema hapa unakuta maofisieri Rwanda tele hivi banayara mu ndoro. Ariko urebye uyu munsi wa none aba ofisiye b'abanyarwanda cyangwa se abasirikare b'u Rwanda baruzuye ari benshi hano ahitwa muri Ndoro. Bekote na yako anatusha mwenye anapata ka problem kadogo tu ana mutupu. Nakata problem ana mutupu. Mukupima kuangalia namna gani anaweza arme kuyorganize. Perezida Tshisekedi yaragerageza kureba wa undi wazanye ikibazo muri Kongo akamufata agahita amushyiramo. Arimo aragerageza kureba uburyo ki yakorganiza ingabo ili arme ikuwe na batoto ya nchi, kugira ngo igisirikare cyacu mu by'ukuri cyo kigizwe n'abanyagihugu cyangwa se n'abana b'iki gihugu. Anaorganize arme, anapeleka yorganije igisirikare batoto ku mafunzo, abana yabajyanye gutozwa imyitozo ya gisirikare. Tshisekedi alifanya kazi kubwa. Tshisekedi yakoze akazi gakomeye. Anadote arme, alikuwa na malengo, afite ibitekerezo. Na ndio maana wakati wote walikuwa na mulomba negotiation na M23. Niyo mpamvu igihe cyose bamusabaga ibiganiro n'aba barwanyi ba M23 alikataa. Yarabyanze, aravuga ngo hawezi kusema na M23, atasema na Rwanda. Yaravuze ngo ntashobora kugira ibiganiro agirana na M23, wazavugana n'u Rwanda. Rwanda ndio anamuagrese. Kuko u Rwanda ni rwo rumutera. Na kweli Rwanda ndio anatuagrese. Nibyo n'ubundi u Rwanda rwo ruri kudutera. M23 ni kitu kimoya hivi tu kenye banaunda pale tu. M23 ni ikintu kiri hariya kimeze nk'abaringa bakoze. Misi ya Bukungwa mpaka banyanganye hii eneo wao watawale yuru ya Budongo. Impamvu yabo nyamukuru nuko baza bakabohoza ubu butaka bwacu na wa imperialiste wakwe wengie chini ya babugire ubwabo babwigarurire cyangwa se ababategeka baze bajye mu butaka bwa Kongo bacukura amabuye y'agaciro chini ya Bulongo. Tuko pamoja, turimo turumvikana. Njoo mission iko hapa. Yego, na sisi iyo niyo misiyo iri hano kandi nono natwe twese wote, ikiwa wale wabwana wanaingia wanaproklamile eta yao wanatufukuza hapa, wandugu wapenzi, hatutapata nchi. Musione bakundwa, nidukomeza kubireberera bakaza bagakomeza gufata ibice byacu by'iki gihugu, natwe bakatwirukana hano, tuzaba tubuze mu rugo, tuzaba tubuze igihugu, tutapata nchi nyingine. Kama unatoka hapo unaenda Kinshasa, tuzaba tuvuye mu gihugu, uzava hano uhungire za Kinshasa, ariko nugerayo uzaba uri umushyitsi. Uko mgeni Kinshasa, ulikimbia kwenu, uliacha nozisha kwenu, bazakubwira ngo wahunzi wanyu, wasize ugurishije wanyu. Haiko vile. Siko bimeze? Yego. Tuko wengine. Sasa tutaenda wapi? Watoto tuko ngaho ni mumbwire, niba twirukana tuzajya he? Azala, tutawaacha wapi? Abana turimo turabyara se bo tuzabasiga he? Mababa zetu, wakambo zetu walituachia hiyo udongo hii. Badata basogokuru badusigiye ubu butaka ubu ngubu. Hiyo udongo
udongo hii, ubu butaka ubu ngubu, hakuna kitu iko na samani wa ndugu kushinda udongo. Na ikiwa tunazarau udongo, tuko naona sasa vile mtu wa M23 kule anakuita ku telefone sababu anakupatia $1000 turimo turirengagiza ubu butaka bwacu kubera ko umuntu wo muri M23 ngo yaguhamagaye kuri telefone yaguhaye $1000. Banini wewe wote unaregea, asiga ukicara ugatuza, unasema wakuje wapite, ukavuga ngo nibaze banyureho bagende. Tuko na regrete sana kusikia mkongomani mmoja hapo anasema kwamba muache wajipitie wajiendee. Turababaye cyane kubona hari abakongomani bamwe na bamwe wumva bavuga ngo nidukurikirane ibingi tubareke baceho bigendere. Unajua wako wanatoka wanaenda wapi? Kwenye wanaenda sababu gani? Barimo barajya he? Aho barimo barajya eko na solicite bamupatie kazi Bukavu. Impamvu yamuhaye umwanya kugira ngo aceho nuko yizeye ko azabona kazi mu myanya ikomakomeye y'ubuyobozi za Bukavu. Bamupatie kazi Uvira, bamuha kazi Buvira, bamupatie kazi Baraka na fasi zingine, bamuha kazi za Baraka n'ahandi hatandukanye. Wanaweza kukupropose kukupatia kazi leo na wanakamata na watakupatia ile kazi. Bashaka kukwizeza ko baguha kazi uyu munsi ukajya ngo ukabyemera ariko mu byukuri ntaho kazi ntibakaguhe. Cyangwa bakanakwica. Kuwa wanakuwa. No kukwica barakwica. Sie ku maono yetu atukwa twebwe uko tubibona tunawaza kabisa kama huyu M23 tunaweza pigana naye hata Kamanyola. Ntabwo twe twiyumvisha ko mu byukuri uyu M23 uyu nguyu yari umuntu waza tukanarwana hano hafi za Kamanyola. Ndio maana tulianza depuis 2023 kama muliano tulipata mawazo sisi ya kuanza kutuma watu Goma. Niyo mpamvu buri guhereza 2023 twagize ibitekerezo dutanya gufata abantu tubohereza za Goma. Tunaona kwamba vile angali anatoka kule angali anaingia, adui ilifo kumshambulia ile fasi angali anaingia kule na twabonye ko mu byukuri umwanzi arimo arinjira yinjira mu gihugu. Tubona ko ari ngombwa kugenda tugahura nawe hariya tukamutangira kugira ngo tumuzitire ntakomeze kwinjira mu gihugu, umfukuza kumurudisha kule, tumwirukane tumusubiza aho aje aturutse. Akishaingia Goma, akiingia Bukavu kuko namara kwinjira muri Goma, namara kwinjira muri Bukavu kuja watoto bavoyuba kule bataingia abasore cyangwa se babandi badafite ubwenge baraza binjire muri icyo gikundi. Ma movement kesho itakuwa sema none mnakuwa napigana wakongomani kuwa wakongomani bahite biyiremamo udutsiko ejo ze bavuga ngo twa turi kurwana abakongomani ku bakongomani. Hata hapa akiingia leo hapa huko watu wakajiunga naye. Ndabizi nahanga turi aramutse umwanza twinjiranye none aha hari abayita bamwiyungaho. Haiko vile akiingia Fizi kwa watu watajiunga naye. Ninja muri Fizi hari abazata bamwiyungaho. Musizani kama watu wote wanakuwa na mawazo moja. Ntimugire ngo abantu bose bafite ibitekerezo bimwe. Hakuna. Ntago bibaho. Lakini hapa tulipata blockage hapa. Blockage tulipata hapa ni blockage ya Urama. Ikibazo twagize ni kimwe hano. Ikibazo twagize umuntu watutangira isanga tudakora akazi kacu neza ni umuntu witwa Rama. Uyu General Rama alikuwa hapa. Uyu General witwa Rama wahoze akorera hano. Kumbe ni RCD wa damu na nao wabale ndio bibi yake. Afite amaraso y'abitwa RCD. Nibo bagore be, nibo abana nabo. Urabibona? Natuzuia. Akadutangira. Aturudisha hapa Kasenga hapa tu. Boti zetu kuegesha pale asema mupande maboti tena murudi. Akaita twuriza ubwato ngo dusubire aho duturutse. Bwana ako na mawazo gani? Uongo afite ibitekerezo nyabaki? Anatugeuzia maneno asema beko naenda kule sasa bwana njoo wataenda pokea M23 kule. Sababu wanapita hapa. Banaenda kule. Kwanza abakutuambia na rejuka kuwa mingi. Lakini tunaendelea kushukuru Mungu sababu yeye naye bali muingiza ndoro.
Ibi nabyo dukomeje gushimira Imana kuko nawe yafashwe agafungwa ngo akaba ari muri gereza ya Ndoro. Rais alijua. Perezida yarabimenye. Bakamuingiza mule mule. Bahita bamufunga. Alafu kitu ambacho tunapaswa kujua hapa, wa ndugu wapenzi, icyo tugomba kumenya nshuti bakunzi, kama atukufanya umoja, kama atukusimama kama vile wanaume, nituramo tudahagaze ngo twunge ubumwe, duhagarare twese nk'abagabo, wa ndugu, tujue kama batoto yetu njo batatujije. Mu by'ukuri mumenye ko abana bacu nibo bazajya baducira imanza. Batoto yetu, abana bacu bazajya baducira imanza. Sisi wote tufanye kitu kimoja kadiri maproposition vijana hapa, maproposition mzuri sana. Twese mwe dukore ikintu kimwe, duteganye ibintu byiza cyane. Tuangalie kitu gani tutafanya. Tusikalie malumbano ya sisi kwa sisi. Twicare neza dutegeze turebe icyo twese tugiye gufatanya kugira ngo dukore. Kama tuliwaita wakomanda Axe, nkuko mwese bakomanda muri hano twabahamagaye, tuliwaita sababu kitu ya kwanza tufanye prise de contact. Twabahamagana kugira ngo twese hano tubanze buri wese agire nimero ya mugenzi we, sababu tangia tuwateue kukamata ile Axe atujaonana na nyinyi. Mu by'ukuri kuva ubwo twabahaga inshinga cyangwa se buri wese habwa inshingano, ntawe tujye tugira undi mwanya wo kongera guhura ngo tuganire. Tuangalie tukamate mipango pamoja, twicare dufate imyanzuro turi hamwe. Gani huyu adui atashambuliwa, kugira ngo mu by'ukuri uyu mwanzi twongere tumukubite tumusubize aho yaje avuye. Tunajua kwamba wazalendo tuko na double dependance. Turamubizi twebwe awazalendo dufite ibyo tugombwa inshuro ebyiri. Proposition kama dependre na ministère ya défense. Kwa kumenema operation tukue pamoja, mazungumzo kule kumenema operation ni lazima tukue pamoja, tufate mipango ya army. Sisi twese tugomba gushyira hamwe ibikorwa dusabwa n'igisirikare cya Kongo cyangwa se ministeri y'ingabo za Kongo. Tunaruhusiwa kufanya ile mazungumzo kule, donc haituhusu kumenema operation. Ni lazima tukue pamoja, tufate mipango ya army. Sisi tunaruhusiwa kufanya ile mazungumzo kule, donc haituhusu. Biriya biganiro byidoha muri Katari twebwe mu by'ukuri ntago tubyitayeho, ntibidufasheho. Tuko na regrete na kitu kimoja. Huko watu wengi hapo utasikia kwa mitandao, watu wenyewe wajue vitu vya ndani. Wanasema no, ilifanya nyinyi mwanze kuitwa mwende kumikutano kule Doha. Hari abandi bari hano muraza kwibona ku mbuga nkoranyambaga bavuga ngo natwe ngo twari ngombwa ko tujya muri biriya biganiro biri kubera Doha muri Katari. Basi vile kama sisi tunaitwa kule Doha Katari, tunakwenda kutia sahihi yetu pale. Twebwe nka wazalendo tumeze duhamagawe, iyo tuza guhamagarwa mu biganiro ngo tujye Doha tujye gusinya kuri amasezerano i Katari, na sisi tutapigana. Ndio mu by'ukuri ntago twakuba tukirwanye. Tunapatia adui nguvu. Twaba duhaye umwanzi imbaraga. Unasikia pale? Sababu sisi hatuko kule. Ndio maana sisi
ngira ngo murabyumvishije abo n'abarwanyi ba Wazalendo ba Mai ya Kutumba barakaye bavuga ko mu by'ukuri bari tayari kuba bajya gukubita cyangwa se bahazanye strategy nshya cyangwa se ingamba kugira ngo bakubite AFC M23. ngira ngo banavuga ko Kabila ngo kwita bamukubita cyangwa se bamurasaho. ngira ngo izo ni ingamba za Wazalendo ya Kutumba y'uyu mu generali wo muri Wazalendo witwa William Muli ya Kutumba. ngira ngo ni wari kuvuga agaragaza ingamba bagomba gufata kugira ngo bakubite umwanzi cyangwa se basubize inyuma abarwanyi ba AFC M23. Ibi rero Mai ya Kutumba ibitangaje mu gihe abarwanyi ba AFC M23 bavuga ko bakuye intumwa zayo mu gihugu cya Qatar. Ihuriro rya AFC M23 rwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryakuye intumwa zayo mu biganiro by'amahoro byaberaga i Doha mu gihugu cya Qatar. Izi ntumwa ziyobowe n'umunyamabanga uhoraho wa AFC M23 Benjamin Mbonimpa zageze i Doha mu ntangiriro za Gicurasi 2025 ziganira n'iza leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amakuru ava mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo avuga ko Mbonimpa n'abagenzi be basubiye i Goma mu ntangiriro z'iki cyumweru nyuma yo guhamagarwa n'ubuyobozi bukuru ubw'iri huriro rya AFC M23. Ntacyo AFC M23 cyangwa se leta ya Kinshasa biratangaza kuri iki cyemezo, gusa hari amakuru avuga ko impande zombi zananiwe kumvikana. Igikomeye AFC M23 na leta ya Kinshasa zitumvikanaho n'ingamba zigamije kurema icyizere hagati y'impande zombi zigaragazwa nk'intambwe ifatika iganisha ku masezerano ajyanye n'amahoro. AFC M23 yasabwaga kuva mu bice igenzura mu rwego rwo kwerekana ko ishaka amahoro mu ntangiriro z'amata yavuye mu mujyi wa Walikale no mu bindi bice bikikije uyu mujyi wa Walikale. Iri huriro naryo ryahaye leta ya Kongo urutonde rw'abantu 700 bafunzwe bakekwaho gukorana naryo risaba kubafungura. Mu gusubiza yafunguye 5 ndetse abarwanyi ba AFC M23 bavuga ko aba 5 bafunguwe batazwi ndetse atari na bamwe mu bayoboke ba AFC M23. AFC M23 imaze iminsi icamarenga ko kumvikana na leta ya Kongo byakomeje kwanga kuko yakomeje urugamba mu bice bitandukanye, aho bivuga ko ishaka gufata umujyi wa Pinga uherereye mu gace ka Walikale. Qatar yagiye guhuza impande zombi muri Werurwe 2025 mu mpera z'amata zagiranye amasezerano yo guhagarika imirwano kugira ngo ibiganiro bikomeze mu mwuka mwiza, gusa nayo ntiyubahirije bitewe n'ubushotoranyi bw'imitekwe ya Wazalendo ishyigikiwe na leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni umusozo wacu w'aya makuru. Reka gushimira cyane ubana natwe muri gahunda zacu z'amakuru ya buri munsi unyuze kuri izi channel zacu zombi arizo AM TV show ndetse na Gasabo News 24. Nimba uri mushya hano nagira ngo ntugende ukoze subscribe kugira ngo ujye mu bambere bagerwaho n'amakuru n'ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Amakuru nk'aya nagaruka hano kuri AM TV show. Shalom.